Ako je eutanaziju kao ubistvo iz milosrđa smatramo zločinom, ja smatram da je Jugoslavija eutanazirana, dakle ubijena, ali ostao je jedan problem. Ostali su svjedoci zločina. Ko su ti svjedoci? Svjedoci su Jugosloveni. Problem današnjeg vremena je upravo težnja svih neprijatelja jugoslovenske nacije da dokažu naše nepostojanje, da nas žive sahrane ispod njihovih tmurnih naslaga prošlosti, pogotovo bliske prošlosti u posljednjih 30 godina. To znači da je postojanje Jugoslovena kao neželjnih svjedoka jednog drugog i drugačijeg svijeta samo po sebi subverzivno, a time i neprihvatljivo. Dakle, aludiram na ovo da se jednostavno u razgovoru o jugoslovenstvu ne ide na suprotstavljanje koje bi bilo praćeno nedozvoljavanjem prava na različitosti, jer onda nas vodi u zablude ili dolazimo do zabluda, a u zabludama onda nemamo svoj stav. O jugoslovenstvu se treba govoriti, razbijati medijski nametnute fraze, razbijati predodžbe o jugoslovenstvu kao pripadanju komunističkoj partiji, JNA i Jugoslaviji kao imenu države koja je živjela u prošlosti. Ovaj put Jugoslaveni su pred svojim povijesnim izazovom i zadatkom da ostvare vizije prvih vizionara jugoslavenstva s krajem 19. stoljeća, što uvjetuje profiliranje jednog novog lika integratora i medijatora među novim Jugoslavenima u odnosu na nacionalističke zadrtosti. Kultura pretpostavlja stvaralaštvo kod čovjeka. Samo slobodan čovjek i samo kulturan čovjek može da bude stvaralac. Za one koji gledaju samo prošlost, osjećaju se ravnodušno. Za one koji gledaju sadašnjost, osjećaju se beznadežno. Ali oni koji gledaju i u budućnost, nesumnjivo vide borbu i opstanak. Ili ravnodušnost i nestanak. Nema demokracije u društvu i iluzorno je i očekivati bilo kakvu demokraciju bez kulture i bez slobode. Pa se pitamo, živeći na ovim našim prostorima sada, u ovakvim uspostavljenim odnosima, možemo li govoriti o slobodi čovjeka? Demokratija između ostalog znači i potpunu slobodu izbora nacionalne pripadnosti. Stoga se sam po sebi nameće zaključak: Jugosloveni su rješenje, a ne problem.